Abusia Okaya Brantia Benjamin Jewu appear or your NPP communication member. Okay, can send be a man trend pa or social media no so enya asem ketewa ene yi wa baba pacho na wa won kai ensem Brantia e kan ye no enie. Wunto said your Mahama we need this election year. Move pack kerosene into me muna monsheme. I'm telling you this. Live studio, Ghana phone na ebeshe. Ewa hanom. Said your Mahama we need election we are. And Kase Yempa Ejantu, Shakam na Kasa se Mahama we need. Mahama we Kasa me the petrol be gumi. Na maseme live studio, live coverage will be abeshe. And I'm not joking with this. So serious. On record. That's how I come and Kati for says Mahama we need less we are. Ubi sure about with me bow. Dabi. Ask me. O winning yana hana na metina hanu masimi hu na meko. Yes, a one yena so be hu abon. Maybe me ka se ma meye. Minim so be but that's a obi ampon hu mi wo ba bi ampon me se me hu hanu obe show hu. Me se wo hanu last the bot was say one show hu amatie fu me se me hu. Na say tie fu bi show with me petrol show. Unto me the kerosene be ba hanum abe page to muti se ne si wo Morocco no. Ye studio had you won't me show. Na hemfa. But opa. But say me yard on your petemu honum live coverage. Live coverage. But said the bear tiefo be hu say when ya bre no. Said the wo kan ye no kure no. Me pese o sisu say one show hu on camera ame hu na say etiefo na ahwefo ade bi o mu share o traffic mu ma fans no. Obi share no hu say won shewa o petrol timi hwe. Abusia na say Brantia we yi e na ehwe say Yewura John Mani Mahama say afi 2024 abato aye to na no memende ye. Wetimi edi nkunim o no wankasa e de petrol begu no ho. Ne wapaja e de atoni mu che say obehye ne ho dworo be nya de say Yewura John Mani Mahama obetimi afa akunya no. Na ene Yewura John Mani Mahama yesire ye nyina ye nim no say na bato ye to ye no ono ene di nkunim. Ene yi Brantia ya ba aba pa chew na nasem waka nyina say presenter na samre no na one no edisa adwuma no presenter ne pusu no ene ma okeka sansem no na nsem waka ye nyina no eye che say political talk nye say wo ka say wa mi ni say no krese obeku no ho ampa ena afesu gidi a wanyaaye e Dr. Baumia mu ni campaign semwa na okeka no ene ma ni nya say gidi ne say ye dan ya MPP for beba power ene ma ne kan sansem we ye ni nkomo abedwafo are ready midi e de akosi aboaje wa akumi the show sister tap send Sambra promo and I just make count for the amount use the tap send app no na fa send the sika bref ye nsa ne che bonus benya chede ya chese mu odu e de aka ho ma men ko wo so miss ma men mo akwa aba ma je se bibi aboko ye de nyanko pa se e say Benjamin Abase nense mo kai nyina ye political talk eti ye mfanche no osu hu ni say ye nche wona I share right about now. I hope so we Bible will say nyansan fiti ase eni nyamso meaning erade ko chire Jimmy for nante okay nti we Jimmy a untimi ni erade nante no bi oye Jimmy for bia so last who ne bobre no obi a wode politics or say oye political member bina o just say ne bobre ni na just say udwe wa wonte ase just say sisi a obi shiwa na manobi apaja to ni mu mu kansa mu ye bio ani sisi na MPP ama me did that ubewu sisi papa no poison nyagu wo do pese ye be hwa no poison nyagu nya fi asase we suko na de na nkwasa kekere ya na mo keka sa na no aye de ne je sa ache sa wo ye guy wo kwa ma party na no ko ya na ni hetere ni ye kan say ni pair of glasses ya wo de ni na mo ya wo ko ye o ntisi a wo ko ye odo na sefo o me fa asase ne di so na sefo atini ni na sefo betina hoda obu hu hia ta ususu si we me na sure po se bia obo je say me na sure se bia sikadi ko bi ko wa park bi egu o te se de bi ma park egu on no wa betina me de je say be ma tuntum a ya na onim nyansa de ada ha me pa o we ye be ma tuntum pa kafra ni we jini ya na hye me kra papa
papa. Two shower Jimmy. Ah, bema tuntum pa. Aka kakra pa de. Bema tuntum. Me dey bema tuntum o Jimmy ho sa. I am sure dia bisa say ah. Na ka jama bema wapo. Na wo tuntum susu a ye di gina bedwam a ye ye kwa awuko bi na so ka Jimmy kasa in the name of politics. Bra ogun weni masi ogun weni masi o fere ade wate wo se kasa nka menya wo a ye flower nka on fa eni ebudin ye eni aga na po enche mahama be say ye was short memory ni e wure fi ne wa ba be gina ha na obi ne pusu ntu so oni nyansa usuwe host ne pusu uni nyansa na mi si hei akoso ya se wo pushi mi se mi yin se bia no na me pushi na no na ya ma no asay o ajimi pa kafra kase akabu kakra pa e na obi pushi wu na o ka kasa na host no ye do ye na no kura wo west host ne a pandit no one no to me one on one kasa e konfra memu ku a ye bisa question ye gina wonu masam so e bia ya asamama dodo na tie no u ke jimi kasa die sana u cha to ho na wa yire die Oh yire owo ma nti wo ya kwatina o kasa na o metie mu cha santi na ye yi mu egu beedi ti na sa ya mu se KVIP tigu ya to mu beedi ti sa ya hwe mu ti sa ma na Wara microphone bi beka se chese media money ntu de ma me fence na papa wa ye fresh ma me pa. Okay ma me nko shadi so shadi wonim na pache no ho me comment na ye ba ebi mo ka se apache no mo mfa nche ne hye de wose wo hye no ho na etimi ekotwi soloku ozo hu ne se every feeling gets you so me chia ahwefo hye le sabe baby obi ahye free bia na me sure na in fact me titi sansam na yati bebre na mo kwa kofo bebre we ya hye no sorry dan we ya yese aso me bisawo ekufo do on papa na wo mo kro ekufo do e on papa no mo kro mbetimi aba abonti abe yese e wade nyina ho kwan ati nyini nyina ne fataye ye won sembi wo kwa edu ba bia ye nso ya no e wo mu se party ni ye party a wo do se de ye bi mu kasa me de ye wo mitu mo ndis we ya me de kra wo de aponchi be gina ho kra na wo sha na tade a me meto ama wo de wo kra na me nim ni ade be gina ha wo be sha na tade se wo meto ama nanso aye bisa ho se ya be so obitimi hia ho de bibi bo otrimu ayi wa na wa ko se yesra mo aya ya hwe ya no kasa yie do party ni yen kasa ndo party ni yen kasa nya politics yen kasa e bia defend o party but nkasa obeka ene wa no akoyi mu ka obedwam no se na wo danda wo pacho ade ba kwa me da se na yesi okwase ama sebe won sesa na adwe sana adwe na timi abafi o se yen franche no Ghana de se de ka na ye peaceful country ani de ma yen franche na emum enya suade se pani bi baba out na sadi we to betwa because eya kame akoye se wait yen hwe twitwa sama ankofo yiye e no bi so wu yen this year kwa ya nye ene Sunday mi ko program oma bedi dai ka no na msu my young late intimacy me ka my obey MPP ni o yen ka no Brian we di Brian look I then cry yen show mpozi yen enumbo omo di omo gbogbo ka se dik na msu ye ko baby ya lenti omo we ya no obey MPP ni we ba Brian corporate no mso no yen twene nye Friday yen cho because ye cho mo nne ye beje ni wo enti yen twene nye Friday ni enti me cho no mo ndem ato Monday we ye cho wa ye cho free enti sabe hu nyansa kakra ye penny for na we papa ikura no so wenyi wonya kola said ya work as a host man family host because host ni repeat ye me share program ne pa enti mi twa kra me di ko ye news wa then am say na penny mu se ultimate now obisa no o se ne me so o se ayo no ankasa life o so odi so o so o no nka sa mo fa
uniform said you no repeating na no also no ka obeye next obeye nti osan repeat bi when ya dey your post in a pushing said you no ka that be to the sense of bisa me nti ha so push wa person I reverse asama oh me dey agro ni edio azuka ka se bia me da pa obi hosting no minim ni po hosting the media for iba ko ana sintin sama ho Kenya sama mo ya nyode ase ya fama nyame na me nyam ko konkra ne sama ka enya nyina le bem wow bibi say ya huni say agro say de o mo ka e wo mu say fa bi na enye de but e huni say o we de agro but wo de wo si twiro do ma to asa wo just yenya iti aso iti we no eye na kiri fo hu a ano mo anso man se na ni mo so ya kra ya yenti hwe kra hu popo ya nya na wa ka say yen show iti no kware yesram okay Ghana se MPP se NDC ye nyina ye ni papa ko okay sa kwanchu ni ne mo sese no hwe eye government sika na ye wo bebo de abete no na mo sa na iti yesram NDC fo no yesra ni die ma ubetimi aguru eye Ghana ye nyina ye guru but send ya masesa ni ade obi onti ni ba bi onka bi she no wasa ne ka obi na wa bo obi na ni da bi yesra mo eye kam ya koye se o ade na NDC for the etisa na so ye nyina ye ni kwa ba ko yesra wo okay ma mensa ne bra miss so miss o she sisi eye Owura Benjamin I say o pa achewi o nya sure se suro na osuro ebe osuro se na nsem afi na no abai wona ma na obia to petru egu no wan ze nipa ne jadi so wo be hye jorobe ono aka se be say esuro na osuro nti ama na be pa achew and ohu ni say sisi de aye no wafere enti na be pa achew mo da ju kuro mo ko hye ye ti ye really panam ye mfa ni panam ni hia ye mfa ni kiba obi ni ne mo adaje na nso no ono ane ni mo asem na hante no enti so wo nsuro ene ni wo gigina ho na wo yi nsam ano no kwa na wate se waka se obehye ne ho a ya de no de agrada mpo da na no azuka mpo pe bebi akote wona wa hye control ni na no ma dane no wane enye owo hwe eya twe ni ya be chori wo social media no so enti ne papa ha ho na ni obi onyu ho da de ni si mi benya ho adaje aba bebi a wo se me de petrol be gu so aba be so se ni senti boni be ku bonefo enti wonu masam a wo ka na eku nti wo da ho nda waju be ya o se obi na obe ya obi bi so nyansa na wo nyansa wo fom yesi adwini ni ejuma body ni bre wo ye definition of adwini ni ejuma body ni do ya fresh eya wo ntwa sa papa nto honum na nkoda me fa so no mu nsua wo ye politics nkwasi akeka aye yie sisa de mo sia report poto ye wu chama wu tunu at the station ni ma ye boho ment mu so kasa uchirem wo de gusu chirem ya ba be tsena so akenka mo atwetwe mu wo ana wonya se me ka chira mu mi se kai mu biem ene ya mi be ya mi to koko bebre mi to bi mankrofo na mjipi nka so na mjiko se mi dem se madam na ya sound 5 cedis 5 cedis ma to koko mankrofo bebre we wo wie ya 5 cedis o se ezu na se ntia ye za ntebusia fo egwemfensi abusia fo ha na be me kwan me yede ne nyina ebesi ma men kan fo tap send and fam tap send say or the Sambra promo esane aba iti wo send sika de fia mono de abon man Ghana mu o send ba no na hye say yesane e ma bonus mu ahodro e de ka ho iti use tap send app no na fa send sika ba fia bia me di e de akosi aboaje wa ko me the show sister Makram. Your favorite way to send money to Ghana is back. We're excited to announce that Tap Send is back and better than ever. After a brief pause, we are happy to resume our mission of providing fast, affordable, and secure money transfers to Ghana. Don't let anybody tell you otherwise. Tap Send is working power. And remember, tell your loved ones abroad to send money through Tap Send to stand a chance to win big in the December Sambra promo. Tap Send. Papa no.